ADC Chongmari bufro ungno tabu ba kebo saimanya ko phia ADC Chongmari no nahari lukuro kaisa botol no yakare te kaisa botol bai gorongai tongmani sal koreya hasteni BJP IPFD kotha ja hapangbo ADC ni achok tai seklai kebeng lai tonglaimani mangfli ro serai serai ungjak lukurokni tuskango lukurokni bagai hamkorai tubunai hinei BJP IPFD kothai samung tangai tongnai koni bodol tabu khorokjate khorokjano kok sirja laijak sangorong salo IPFD bodolni phachingte saljani bon saklaijak mawa abo haino kok sirjamani mangfili kasaka IPFD bodol BJP bodol bai butok sikiri sokora ereng mazarate butharjakmani party mungrokno kirui ukulok usul grak tiprasa rokni manthai jungjal supungnani bagai joba khaine tei ADC amjaino tirpralen sunamnai hne kok thumnai rokni buskango kok narakha khoroksa tiprasa angai tiprasa lukurokni hamkrani bagai samung tainyawi thungkurung bodolno torjagai achuk thaini bagai samung tangai tongnai rokno bo kok silchaka MLA Brisaketo Deborma corona bemar chopor mungno nahare khatiwai tonijak ADC Chongmari bufuro ungno sapobai ADC naikol phangni barja mano ADC naikol phangni barja mani bati prasa lukurokni hamkorani bagai da tangbedek nahari samung tangno abo tabo lukurok nasinglajak CPM ni character haikhlaino chini IPFD no bahike subainani karon busakanggo ADC election Chongmari fight dong borok saimano aboni bagai IPFD ni adong rokno bahikai tatal मामलाओ खिकलाई बरनो एरेस्ट खाई बरनो कमजोर खलाइमान ओ राजनीति चलई दङ त्रिपुरा राज्य या जों दिनै सानानै नायो जे अमहाय नंनि जे वानसुकमु आबो कोनो दिन नरक सक्सेस जोंलाक कारण नरक नुखना CPM नि आमालो जों IPFD लागातार 11 दिन लामा कासोय आन्दोलन खाइका चबा खलाइका हजार हजार मिथ्या मामला खलाइका IPFD नि ताबो हजार हजार केस पेन्डिङ चलई दङ आमबाय IPFD रो किरिवानै हिनि जरो जदि बरक वानसुक कांकाय आबो बंनि भुलुंनाय दिनै जों नुगो तिप्रासातै तिप्रासानि लामाव बुसुंगो आसाइजाक दिनै BJP नि गोबांमा नेतारक दङ दिनै बरंना दारेबती संग्राव दा बिद्युत संग्राव बरक तिप्रासानबले नों तिप्रासान हंकाय तिप्रासानि सानमुंनो तिप्रासानि हामक्रायनि बागै जुदि वानसुक कांकाय तामनि बागै नरक दिनै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि বিরুদ্ধে খাইসা ককরি ঠিক আছে কাছইমাই আবো আলাদা ব্যাপার ফিয়া IPFD সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিলনি বাগৈ শুধু 2016 नि सिमनि आन्दोलन खालायफाय दङ नरक खाइसा कक सारायया दिनै मादबारियाव गुलि ककजाखा खाइसा कक सारायया जों IPFD सरकारो जु सरकार दंथुतै जों विधानसभा बिसिंबो मादबारियाव ककजामनि ककनो जों सराय सरायकै सावि प्रासारकनि तामहिनायनि रोमान स्क्रिप्ट नि कक रंनो बसं विधानसभा बिसिं सावि दङ ड्रिंग रंनो सालसा छुटि रेदनि कक सावि दङ या BJP नि इंथुं CPM नि इंथुं कुनु MLA कुनु मन्त्री थाइसा कक साया तिप्रासार थांगानि बागै जिनि बरक रगनो ताबु बुसे कांगो ADC इलेक्शन फाइ दंनि बागै जिनि बरक रग किसा ग्रै बरक रग गरीब अंशनि बरक रग आबनि बागै वाक तक पुन नग रिनाय हिने गोबां बरक लुक लुगै दिनि BJP ओ जइन खालाय दङ याबा बरक जों बाय कक सावि दङ जों BJP ओ थांपानो कुनु दिन चिन बखा BJP इंगै मान्या कारण BJP कुनु दिन तिप्रासानि हामक्रायनाय हिनि बरक जों फुन खाइ सावि दङ थिगनो किसिसा जागाव कि बंनि मन्त्री रक दङ हिनि बरनो रां पैसा किसा चुबावानो कयदिन जेदिन ADC इलेक्शन पाइ थाङोनो आपन परत बरनो लाथेरि रि रहरना आप्रो नों तामु खलायनाय फियाबा चिनि IPFD नि नाहारमुं तिप्रालेनसे तिप्रासानि पाइथाक हामनानि abongkha tipralen sara chin tiprasa mo thangjagia abo sara tripura rajyoni borok saimani kok phiaba chungno social media tui kwbangma comments khlaio biko nongni tipralen dagi election ganai phaika angkai norok andolon khlainani sujog mankha norok alliance tongtutui tamni bagai amoba nongni buini phunung sehne chungno kwbangma borok call silchau phiaba amo haiya chini IPFD ingkai chini tipralen chung nango jesake pana chung bogo dolbai kathalai tong ya abo alada bepar जों 2018 सालाव जदिनो BJP बाय कथालाय जुदि सरकार थायांखाय जों अ हास्तेव तावबो CPM जुदि राजत्व खालाय तंखांखाय जिनि गोबांमा जे तिप्रासान बागै जों खालायमानि IPFD आबर खालायजाक लाखामु आबनि बागै जों तिनि जिनि हानि सारा त्रिपुरानि तिप्रासारानो जों कयनानै मुजुंगो जों जेनारेल माया फनो जिनि ADC आमसाय जेसे खायफोना IPFD याव दंनांगो IPFD नि सापर्टार मुंदि कारण IPFD नि बुइनि सेलेंनि सामु खायमा दंमानि आमनो मुथारिनानै बागैनो जों नांगो तिप्रालेन नों जेसेबानो जिनि एसेम्बलियाव 20टा सिट दङ 60टानि बिसिं 20टानि बिसिं 20टा कप्लाय ओंखानो नों हाव त्रिपुरा राज्योते राजत्व मा खायलिया आबुनि बागैनो जों नांगो तिप्रालेन आबु फायदि दाफुताय बुकुजों सारा त्रिपुरानि तिप्रासाराव जों अबनो कयनानै जों वाक तो नक बाय सिनि दफा मो थांजागिया सिनि दफा मो थांजानानै गाय जों तिप्रालेन नांगो
नर वानसुगै नायदि नक आसुक तुतै जिनि आन्दोलन फायाबानो जों ब दाबिबाय ब सानमुंबाय जिनि तिब्रासा मो थांजागनाय नंनि तिब्रालेन न कारिब जदि न कुनु दाबिबाय बो थांजाग मगाय जों सानै जों आबनो बसम थांनानै जों जेबो जों वानसुगै नायखा नायखा जों सारबे खायनाय नायखा तिब्रालेन साथि कुनु लामा करै बनि बागिनो जिनि एडिसि आमचाइनो जों तिब्रालेन सानो बैसागांनि चंमारि तो आलादा कक दिनै अजागा प्रदीप देबबर्मा IMW जिनि IPF तिनि समर्थक हिनि फ्लेग सकसाव हायकेबा फ्लेग नर बे पार्टी अफिस सकसाव हिनि याकय जोंनो ताताल मामला जों याकय एरेस्ट खालायजाक sei CPM नि हाय क्यारेक्टार CPM नि हाय जे पलिटिक्स माने आमसुं सराय के नुजाका या आमबाय कुनु दिनो सक्सेस नंला कारण जों सुदरतै खरकटाम एरेस्ट खालायजाका आबो आमा हायनो जो IPF ति खालायो हिनि दिनै मार्डार खालायजाका या वारिस आलिनो मार्डार खालायो हिनि ते बाकी IPF ति रो आसुक थाङोनो आ वानसुक मुं भुल वानसुक मुं IPF ति रो कुनु जन निजिनि अधिकारनि बागै निजि बानजेनानि भबिष्यतनि हेकेबा थिनांनि ककनो बसाबुतै बुसुनि ककनो वानसुगै IPF ति कुनु दिन आसुगै दंगला जों दाबुक जेबाबे बुइबाय मानथाय सकथाय बुइ जेबाबे केसेक रिजागै दङ जेबाबे मानथाय सकथाय रिजागियाङै दङ जों आबोबाय जिनि IPF कुनु दिन आसुगै थांगला आमनो नरनि चेनेलनि बिसिंतै अथंनो सानानै जों सारा त्रिपुरानि तिब्रासारखौनो जे फायदि जों तिब्रालेण्डनि बागै आन्दोलन खालामनांनाय तिब्रालेण्ड सारा चिनिफ्राय कुनु थांनायनि लामा गैया हामबाय